Openbaring 1 vers 1. Hy sê hier volg die openbaring, the revelation, deur Jesus Christus wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat binnekort moet gebeur. God gave a revelation to Jesus so that Jesus can give it to his servants about things that's happening. En hy sê hy het dit aan sy dienskneg Johannes duidelik gemaak deur sy engel wat hy gestuur het. So Jesus got the message and he gave it to a messenger. In the Bible we learn that messengers are also called angels. Engele is boodskappers. And that message was for the servant John, Apostle John, the one that wrote the Gospel of John, the same one that wrote 1, 2 and 3 John. You knew that was in the Bible, eh? No. It's the same one that's writing here. Now listen, verse 2. Dit is hy wat getuig, dis nou Johannes, it's John speaking here, van die woord van God en die getuienis deur Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Blessed is the one who reads aloud these words. Hy sê hy wat dit voorlees en ook hulle, dankie tog, ook hulle wat dit hoor, hulle wat hierdie profesie hoor en vashou aan dit wat daarin geskryf staan, want die bestemde tyd is naby.